Ikaze kuri platform yanyu Agri-Rise Eco Hub Rwanda cyangwa se AEHR. Iyi platform igenewe mwebwe mwese mukunda product z'ubuhinzi n'ubworozi, by'umwihariko izi zigezweho nk'uko mubibona kuri ekara yanyu. Abantu batuye mu mijyi, abantu dufatanije urugero rwo kubungabunga ibidukikije, utuye mu mujyi ufite ubutaka butoya, urashaka guhinga imboga bitakugoye zujuje ubuziranenge, urashaka ibikomoka ku matungo bitakugoye, binyuze mu bworozi bw'inkoko mu buryo bwa kijyambere bidafashe ahantu hanini, kandi ubungabunze ibidukikije. Ibi bigufasha mu mirire myiza kuko uba ufata indyo yuzuye nk'uko izina ribivuga, Agri-Rise Eco Hub Rwanda, kuzamura ibijyanye n'ubuhinzi ariko bibungabunga ibidukikije ndetse bikajyana n'ubworozi ku bahinzi, ku borozi, ku baturage, by'umwihariko mwebwe mutuye mu mijyi mufite ubutaka butoya kandi mushaka imibereho myiza, AEHR turahari ku bwanyu. Ushaka izi product, ushaka ko dugukorera aka karima ko guhingamo gatoya kandi gatanga umusaruro mwinshi, ubworozi bw'inkoko, waduhamagara kuri 0785 94 827 cyangwa se ukadusura aho dukorera mu karere ka Musanze, ukakurangira neza cyane ukabona product zacu. Duhari ku bwanyu, turi kumwe namwe. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri nimero, tugakomeza gusangira ubuzima bwiza ku batuye mu mujyi twibungabungira ibidukikije. Iyi ni Agri-Rise Eco Hub Rwanda ibagezaho ibicuruzwa mu gihe kinini tumaze dukorana. Abakiriya abaje baragaruka bakabwira n'abandi. Ciao ciao.